망고 밀 뭐다? 뭐다? 이마트의 예측 내장이 있고 용산 코너 앞에서는 경상남도 울산 대표 음식 원양식 소 불고기를 잠시 후 3시 20분 잠시 후 3시 받았어? 20분부터 정상가 대표한당 3,980원에서 절반 가까이 할인된 가격 팩들 쇼핑에 많은 도움 되시길 바랍니다. 감사합니다. ийн жоохон баг. 10,000. Монгол мөнгөөр 20 Энэ гайгүй те. Бүр 20,000 төгрөг юм хаагаас те. Энийг харагдаа. 12 мянга гараач тарай. Энийг харагдаа. За ийм жоохон баг. Ийм жоохон баг. Гэсэн чинь үнэн нь юу 41310. 감사의 말씀을 드리며 잠시 타임스를 안내하겠습니다. 이마트 1층 매장 입구 용산 코너 앞에서는 경상남도 울산의 대표 음식 원양식 소 다른 거 가면. 잠시 후 아이고. 3시 양념만 먹고 싶어요. 저는 괜찮아요. 우동장, 소가장, 새우장 되죠. Амтчтай. 엄청 5,000원. 양념 안 한 거고. 미치시. 누나. 게장. 예. Энэ амтсан бахан. Энэ их гоё кимчитэй. Сонгонтой. Маш гоё амтсан бахан. Энэ Дарааны сүс годсон байна. Энэ ч гэсэн. Сог үхрийн махаар амтсан гоё байна. Амтсан бахудаа. Ийшээ явбал бас амтсан бахнууд бас үнэтэй байна да. 12 мянга. 이거 올리는 거야? Энэ вэ штэ хааш. энэ хараа энэ Хааш. сүндээ. Хаан гэдэг надад заваа. Чи 좋아해. Би 좋아. Би 안 좋아. 맛 없어. хааш нэг ганц гой чанц шаасан. 감사합니다. 대비지. 하이. 아, 못해. Нөгөөт ч юм шиг 남성 막. яг нөгөө 비싸. далайн 비싸 нэг 비싸. аим. нэр нь болохоор арай өөр л доо. 어떤 게 맛있을까? 몰라요? 몰라요? 이거는 어디 거야? 뉴질랜드. 조금 맛있던데. 고기. 아, 시간 괜찮아? 아, 10, 30, 여기 30일. 응? 이거 30, 이거 31. 어, 시간 31일. 이거 며칠이야? 봐봐. 아, 하나 괜찮아. 아니 그래 저 봐봐. Олон төрлийн гом байдаг. Маш олон. Гоё мөнгөөр алдартай. Японтой юм өстөө. Тэгээд яаж ятараа байна. Маш олон. Хвчлэн халуун ногоо юм. Цөөхөн. Энэ бол миний дуртай гом нэг нь бол энэ байна. Спагетти. Жантай гом гэдэг нь Эзний гом. дуртай гом. Тэр нь энэ их гоё. Оо, энийг явах ч юм уу? За энийг бол тэгэл нэг оноо дотор гэдэг шнэ. Яг. Чи 사진을 авах таа гэсэн. Аа, яг.
самбай цунаа хөтөний догоо чиглэл байж юм гээд одоо юу болох юм мэдэхгүй цааш та харцгаая. Куда-нибудь бал. 떡볶이. 떡볶이 해? 응, 떡볶이. 자, 수제비 이렇게. 이렇게. 해서 같이. 스니지. 자. 이렇게. 맛있어. 응. 아. 왜? 준비. 더 좋아, 중요한 요 플레 먹어서. 어? 요 플레도. 이거 되겠어? 안 되더라 이거. 아, 조금 더 할 거라고. 이거 아니고 먹어. 먹어봐. Ini mah tak tinggi show tangkan. 아까 나왔잖아. Enggak itu dibawa. 무자 앞에서 개미가 앞탈이 있고. Harus semua tak baik semua. 힘들어? 안녕. 힘들어? 힘들어? 안녕. 팔 아파. Asyik dosta. 저 물티티도 하나 지금 하나. 아 김치 좋아요. 여기다 해갖고 인연 김치? 이거 도마 여기다 놓고. 근데 이모가 처음에 아니 이거 맞아 큰 칼. 칼 큰 거. 갈아줄게. 이거를 잘 들어. 그리고 이거는 버려. 그래. 아, 여기 별어. 응. 이렇게. 니네 왜 했냐? 예. 어제 데리고 들어왔어. 이렇게 조그맣게 해가지고. 아, 끝. 알았어. 해서 Harus. 오. Bos nih mak. Kayak gitu. Mana tahu? Mana itu? Terus. I거. 이렇게. 알았어요. 우와, 어떡해. 이거 앞치마. 괜찮아, 이거. 괜찮아. 괜찮아, 괜찮아. 빨아. 괜찮아. 원, 투, 셋, 넷, 이모 여기. 다섯, 어디 있다? 사람들로 이렇게. 여섯. 끝나서. 음. 김치 맛있지? 김치 맛있다. 몽골 말로 뭐라 그랬지? 김치 암스테. 암스테? 김치 암스테. 암스테, 김치 암스테. 암스테. 어. 암스테. 만두국 이거 30일 전에 예약 받아야겠네? 네? 예약 받아야겠어? 만두국? Энд байгаа юмнууд энэ. 이거 Энэ болохоор 당면. дүп биш ээ. 당면. Таньян гэдэг Монгол 어, пүнтүүз. 부뚜즈. Пүнтүүз, сонгон. 파. Аха, ногоон сонгон. 쑥. Тэгээд энэ нөгөө юу Сүгчүү. сүгчүү гэдэг нөгөө ийм уртурт нөгөө нэг ийм юу гэдэг лээ нэг ийм Сүгчүү. мөөгний дээр жижиг мөг шиг тийм. Тэгээд 마늘. 마늘, 응. сармис, тэгээд 김치, 더, 저기 두부. 두부, 응. 김치에, 여기다 두부, 이냐? 밑에. 여기다가 두부, 고기. 돼지고기에 넣어요. За, мандууныхаа махыг, баншныхаа махыг. Яна хизээ дуснаа энэ удаа. 오 잘해요. 아, 잘해. 소금 아니야? 소금 안 넣었어. 음. 다시다. 김치 다시다. 양념 돼 있잖아. 그래서 김치 소금 있어요. 그러면 소금 아니야? 다시다. 알았어. 소고기 다시다야? 소고기
시다 시다. 시다 амтлагч. Шида амтлагч. 이거 Дашида. Ярсан. 들기름. Чанкиным жоохон мэ? 들기름. Одоо 있어? 들기름. 들기름. 이거 다시. Дашида. Перц, хар перц. Гүнжтэй өөр. Ингээд гурил нь ингээд бэлэн байж дим ээ. Энэ дотроо 100 ширхэгтэй гэсэн шүү дээ. 100 ширхэгтэй. Тэгээд ингээд 10 ширхэг байгаа ч гэлөө. 15 ширхэг байгаа. Аха. 조금 어렵게. 이게 말랐잖아 다. 그거 나왔을 거면. 응. 가지고. За мандууга чимхэж иглээ. Бэлтгэх ажил дууссан. Би жоохон зурглаач хийж чад гэрлэг орноо. 대고고. Манай батцыг чимхэхэд хэлнэ. 이렇게 여기 물칠인데. 저건 네 립침이 шүү дээ. 이렇게. Хэмжээгээр тараачих гэдэг байна. 이렇게 물칠인데 했지. 이렇게. 응? 그다음에 여기 이렇게 하고 이거를 갖다 이렇게 붙여. 사오색 인벤트. 예뻐? Баяа дараа. 알았어. Баяа хараа. Мэш харж байгаа дилээч. 알았어요. 따기 하는 거 해봐. 찍어봐. зүгээр миний ихийг харж. 네. 만두는 속이 많아야 맛있어. 이게 속 많이. 많이. 응? Манай 속이 많이 хийвэл гоё юм тоол гэж байна. 해야 맛있어. Минийш ойлгож байгаа хаа. What you sipping on that got you talking crazy? Looking at me sideways, always coming at me. Why you acting hard when you just a baby? Boy, I keep it real with you, but you tryna play me. Have you lost your mind? Open up your eyes. You must have confused me with. You must have confused me with. There ain't no excuses there. 'Cause your mama raised you better than that. What you sipping on that got you talking crazy? Looking at me sideways, always coming at me. Why you acting like you never met a lady? I don't disrespect you, don't you disrespect me. I'm your lost your mind. Open up your eyes. You must have confused me with. You must have confused. Get it? 'Cause your mama raised you better than that. 19 оны 1 сарын 1-ний өглөө бид хоёр нар мандахыг одоо ингээ харах гэж байна. Хамтдаа харцгаая. За 1 сарын 1-ний өглөөний нарыг харах гэж байна. 'Cause your mama raised you better than